हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु मेरो इङ्ग्लिस साथी। आज हामी फेरि एउटा इन्ट्रेस्टिङ जर्नीमा छौँ जहाँ हामी इङ्ग्लिस सिक्नेछौँ, तर बोरिङ ग्रामरबाट होइन, मोटिभेसन र डेली लाइफबाट। बिकज इङ्ग्लिस इज नट जस्ट अ ल्याङ्ग्वेज, इट्स अ लाइफस्टाइल। So grab your notebook, get ready, and let's start learning with energy. Let's start with today's main idea, motivation. मोटिभेसन भन्नाले के हो त? सिम्पल शब्दमा भनौँ, मोटिभेसन भनेको त्यो इनर्जी हो जसले तपाईँलाई अगाडि बढ्न प्रेरित गर्दछ। फर इक्जाम्पल, when I wake up early, I feel motivated to learn something new. जब म बिहान चाँडो उठ्छु, मलाई नयाँ कुरा सिक्ने मोटिभेसन आउँछ। सो रिमेम्बर दिस सेन्टेन्सेस। I feel motivated to learn every day. I feel motivated to learn every day. Repeat it with me 3 times. I feel motivated to learn every day. I feel motivated to learn every day. I feel motivated to learn every day. Perfect. अब तपाईँले इङ्ग्लिस पनि बोलेर अभ्यास गर्नुभयो र इनर्जी पनि पाउनुभयो। लेट्स कनेक्ट दिस विथ आवर डेली लाइफ। फर इक्जाम्पल, when you are tired and you say, I don't want to study today, but then you remember your dream. I want to speak English confidently. त्यो बेला तपाईँको भित्रबाट आवाज आउँछ, लेट्स डु इट। त्यो तपाईँको आवाज हो, आवाज नै मोटिभेसन हो। अब अर्को सेन्टेन्सेस सिकौँ। आई विल नट गिभ अप। म हार मान्दिन। रिपिट आफ्टर मी। आई विल नट गिभ अप। आई विल नट गिभ अप। इफ यु से this every day, believe me, your English and your confidence both will grow. Life र English दुवै एकदम सिमिलर छन्। When you start it feels difficult, but slowly if you practice daily, it becomes easier and more natural. Practice makes progress. Is not perfection progress. कहिले पनि पर्फेक्ट बन्ने सोच्नुहोस् होइन, इम्प्रुभमेन्ट सोच्नुहोस्। फर इक्जाम्पल, yesterday I made some mistakes, but today I am better. हिजो मसँग केही गल्ती भयो, तर आज म राम्रो छु। This is how learning works, little by little, step by step. So, my dear English learners, never stop believing in yourself. तपाईले सुरु गर्नुभयो भने तपाईले पुरा गर्न पनि सक्नुहुन्छ। You are stronger than you think. Say it with me. I can do it. म गर्न सक्छु। Repeat again. I can do it. I can do it. Now smile because you just spoke English with confidence. All right friends, that's all for today. आज हामीले इङ्ग्लिस पनि सिक्यौँ, मोटिभेसन पनि पायौँ। If you like these videos, don't forget to like, share and subscribe to मेरो इङ्ग्लिस साथी। अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला। बाई बाई।